Заахвоціць чытаннем творчы падыход распрацавалі ў баранавіцкай дзіцячай бібліятэцы. Тут для маленькіх чытачоў ладзяць разнастайныя мерапрыемствы, сустрэчы з пісьменнікамі, кніжныя гульні і віртуальныя падарожжы. Вопыт бібліятэкі не застаўся без увагі і быў адзначаны перамогай на рэспубліканскім конкурсе «Библиотека Осяродок нацыянальнай культуры». Участие в таком престижном конкурсе нам предоставило возможность показать наши интересные наработки, оригинальные идеи с разной читательской аудиторией. В рамках нашего креатив-проекта «Радуга юбилейных событий» мы старались разнообразить и применить инновационные формы работы. Библиопазлы, коллажи, викторины, игры, кроссворды. Яшчэ адназначная перамога гран-пры трэцяга рэспубліканскага конкурсу «Бібліятэка Цэнтр духовнай асветы і выхавання», заснаванага беларускім экзархатам і Міністэрствам культуры і адукацыі. Усяго ў ім узялі ўдзел больш за 90 работ з усёй Беларусі. Конкурсная работа явилась результатом объявленного нами централизованной библиотечной системой профессионального конкурса среди наших библиотечных специалистов. Конкурс назывался «Эффективные формы популяризации православной литературы». Это и сценарные материалы, это и буктрейлеры, это и электронные презентации, это фотоотчеты и так далее. Мы увидели вот такой творческий потенциал наших библиотечных специалистов при работе по раскрытию фонда литературы православной тематики. Фонд літаратуры праваслаўнай накіраванасці баранавіцкай цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы сёння складае каля 7,5 тысяч книг. Проходят и православные читания. Главная цель какая? Это, конечно, рассказать школьникам, студентам, жителям города о православной вере. Берем, поднимаем разные темы. О нравственности, о культуре, о истории, о таких темах, как наука и религия. Раскрыть опасности современного общества, проблемы, соблазны 21 века. Все это можно в этих рамках. Большасць школьнікаў і студэнтаў горада ўжо неаднаразова пабывалі на праваслаўных чытаннях. Учащиеся нашего колледжа легкой промышленности регулярно посещают православные чтения в библиотеке имени Тавлая. И я считаю, что это помогает им в воспитании духовности, нравственности. Узнагародзіць пераможцаў конкурсу плануецца падчас беларускіх калядных чытанняў, якія адбудуцца ў сталіцы напрыканцы лістапада. А ў Баранавічах ужо зараз пачалі рыхтавацца да таго, каб пацвердзіць пераможныя тытулы і ў наступным годзе. Аліна Ракус, Юрый Печур, Юрый Цветов, тэлерадыёкампанія «Брэст».